Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым сактасын. Sahih Müslim'de rivayet gelet, İmam Bukhari'dagi Adab-ul Mufrad kitabında alıp kelgen hadis var, sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu, berekeli, iki dünyanın yaşlıklarının özüne toptagan dua var. Peygamberimizin dualarını biz jattaşыбыз gerek. Peygamberimiz emneni sorasa biz Allah'dan oşon soraşыбыз gerek. Peygamberimizin dualarında jaşoonun joldomosu var. Emneni, kantip, jaşoого emne gerek, Peygamberimiz ahiretke emne gerek, bardığını soraganda. Oşol duanın biri mындай. Allahumma aslih li dini ellezî huve ismatu emri. Ve aslih li dünyaya elleti fiha ma'aşi. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وجعل حياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر. Ya Allah, benim dinimde onda ber. Bu benim bardıq işimden saqtalısı şu dinimde. İnsandağı bar жақшылықтың бардығын din saqtaydı. Demek dinimde oңоп бардық işimden saqtalısı şu dinге байланыштуу. Şu din менен insan бардық жамандықтан сақ болады. Бардық бактысыздықтан, бардық қордықтан, малы дағы, жаны дағы, әуери дағы, абыройы дағы, үй бүлө бала чакасы, урпагы дағы, дини ахирети дағы, бардығы din менен сақ болады. Şonun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan soraganda, ya Allah, men dinimde oңдоп бер деп сурап атасызбы? Эми сиз аракет кылыңыз кичине. Адам баласы din үйрөнүүсү жеке затына жараша өтө зарыл. Кабырдагы суроо дениң деп сурайт. Динди сурайт бизден. Şonun için inşallah биздин өзүбүздүн şu денебиз dinге топ келсин. İkincisi, ya Allah, dünyamda oңдоп бер, анткени жашоо тиричилиги берди. Бул кандай? Адал ырыскы бер, пакиза ырыскы бер, саңа баш ийгенге жардам бере турган ырыскы бер, байлык бер, саңа баш ийгенге жардам бере турган. Бузула турган эмес, оңоло турган. Адамга зыян жеткире турган эмес, пайда жеткире турган. Ахиретти кура турган, ыраазычылыгын таба турган. Ушундай дүние бер. Дүниемі оңдау деп Алладан дүниені оңолусын сурашыбыз керек екен. Аслихли дүнияя. Я Алла, менің дүниемді оңдап бер. Менің түнім, күндүзүм, мамилем, сапарым, үйдөгү, көчөдөгү, жумушумда ушу дүние жашоом оңолсун. Тиричилигим ушул жерде биякта. Үчүнчүсү, я Алла, ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым ошакта. Dünya tiricilik gelip kete turgan jay. Ahiret tübölüktü kala turgan jay. Maat dep tübölüktü kala turgan jay deyt. Ahiretimde oңdo, ahiret kaçan oңolot? Kur'an hadiske ihlas menen amal kılganda oңolot. Ahiretten oңolуусу Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaalоосу Kur'an. Allah bizden emneni kaalayt, Kur'an'a bardığını aytıp koygan. Kur'an Allah'ın kaalоосу, Allah'ın kalamı, sözü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da kanday amal kılış gerek? 23 yıl үйrөттү. Sahabalar oşoga полный amal kıldı, en ulu darajaga жетишти. Кунуги, сулусу, байы, кембагалы, кулу, би, эркеги, аялы, арап, ажамы бары бактылуу болду, жашы карысынан бери. Kur'an hadisке amal kıldı. Ошого ихлас менен амал кылышты. Kur'an'da Allah ne dedi? Peygamber seni de çeşmelep verdi.
Сахабалар кандай амал кылып көрсөттү? Ушундай кылды бар. 3 нерсени оңдогон суратат. Я Алла, динимди оңдоп бер, дүйнөмдү оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер. Биз саар кеч сурайлы. Алладан сурайлы. Я Алла деп. Мен алсызмын. Мен алсызмын. Акылым аз, сабырым аз, илимим аз. Хуликал инсану даифа. Инсан алсыз болуп жаралган. Я Алла, сага жалдырайын. Сен күчтүүсүң, кудуреттүүсүң. Илимиң чексиз, казынаң чексиз. Берешендүүлүгүң, мээримиң чексиз. Ошончо бенилерди менин күнүм. Алла өзү айтып атат, дуа кылгыла, кабыл кылам дейт. Буйрук берип атат, дуа кылгыла, убада берип атат, кабыл кылам дейт. Керемет. Өзү буйрук берип атат, дуа кылгыла деп. Эми өзү убада берип атат, кабыл кылам деп. Үчүн адам. Карачы кандай. Ошо Алладан сурайлы. Дүйнөнү да сурайлы, ахиретти да сурайлы. Эми жашоо, өлүм Алла жаратып коюптур да. Бул эркишип жүрөт экен да. Ар бирибиздин башыбызда бир жашоо, бир өлүм бар экен да. Ал жашап атат, ошон үчүн пайгамбарыбыз сураган. Не деген? Аллахумма джа'ална хаят зиядатан ли фи кулли хайр. Өмүрүмдү, я Алла, көбөйт. Өмүрүмдү көбөйтүп бер мага. Жашоону көбөйт мен үчүн дейт. Ар бир жакшылыкта. Жакшы иштерде менин жашоом, я Алла, жашоом көбөйсүн деп. Алладан өмүрүндө узун өмүр сураш керек, жакшы иштерге. Жакшы иштерди жасаганга Алладан узун өмүр сураш керек. Жана өлүмдү мен үчүн бардык жамандан эс ала турган кылып кой, рахат кылып кой. Чтоб мена эртеби кеч баары өлүм келет, ушу өлүмүмдү жашоомдон да жакшы кылып кой. Жашоонун жакшылыгынан да көп жакшылык бер мага. Бардык дүйнөнүн машаккатынан, фитнасынан бошоп, рахаттана турган болоюн бейишке кирип дейт. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыздын бул касиеттүү, кереметтүү, куттуу, берекелүү дуасын ар бир мусулман жатташ керек. Ар бир мусулман дуа кылыш керек. Биринчи жак түшүнүп, мааниси, маңызын, кийин жараткан Алланын алдына кол сунуп, я Алла деп өзүбүздү, алсыздыгыбызды, муктаждыгыбызды көрсөтүп дуа кылып турушубуз керек. Туугандар, өткөнкү сабакта шахадат келимесинин маанилери, шахадат келименин фазилет, маанилүү максаттарын айтып келдик эле. Умму Хани энебизден риваят келтирип, мына Кудай кааласа бүгүн ошонун уландысы. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Бул улуу сөз, улуу калима. Ушу аркылуу яхруджул усат минан нар, күнөөкөр пенде дагы дозоктун отунда калып калбайт, төбөлүккө чыгат. Бухариде риваят келет. Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Яхруджу минан нар ман кала ла илаха иллаллах ва фи калбихи вазну ша'ратин мин хайрин ва фи риваятин мин иманин." Ким ла илаха иллаллах десе, жүрөгүндө ушул бир buğdayça dağı imanı o salmağınca, buğdayın salmağınca dağı iman bolsa, жақшылық bolsa, iman bolsa, söz çıgat dedi dozakta. Başka жерде ve yahrucu minennar man qala la ilahe illallah ve fi qalbi vaznu burratin min hayr. Birinci arpa hem kişi jеңілірек. Arpa çoğurak da есть. Arpaça dağı şaharatın, arpaça olsa dağı жүрегінде иманы болса сөз шығады тозақтан. Екіншісі бурратин деп мынакей будайчалық жүрегінде иманы болса бұл дағы шығады. Ва яхруджу минан нар ман қала ла илаха иллаллах ва фи қалбихи вазну зарратин мин хайр. Аллаху акбар. Кимдин жүрегінде чаңчалықтағы иман болса дейді. Зарра. Баяғы үйде шыпырғанда, күнде нұры тигенде мына кішкене зат демейді. Ұшып қалады ғой, білесіздер бе? Чаңычы. Кішкене көзге көрініп. Ошонча салмағынша иман болса, дозокта қалбайды дейді. Шығады дейді алдағы дейді. Мына калиманың берекесінде. Ла илаха иллаллах деп. Ал чаңым, сахабалардың иманы ойынша айтылады, алардың иманы тоодо еле дейді, тоо. Тоодо қанша чаң бар, өзіңіз таразалап көрің.
алар чаңдай иман алып кеткени дозокто калбайт дейт. Sahih Bukhari'de, Sahih Müslim'de rivayet kelет. Kim жүрөгүнөнчө өзүчө ла илаха иллаллахны айтса, чын жүрөктөн, бул адамдардын эң бактылуусу болот, пайгамбарыбыздын шафаатына ылайыктуу болууда. Абу Хурайра разияллаху анху рivayet кылат. Пайгамбарыбызга бир жолу суралган экен да мындай деп. Бухариде Абу Хурайра өзү сураган. Я Расулаллах, ман ас'аду нас би шафаатик яуман кияма. Эртеге кыямат күн болот. Ошондо сиздин шафаатыңызга бөлөнгөн эң бактылуу адам ким болот деп сурады. Сиздин шафаатыңызга бөлөнгөн, лайыктуу болгон эң бактылуу адам ким болот деп Абу Хурайра пайгамбарыбызга суроо таштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жооп берди. Лaqad zanantu ya Abu Hurayra an la yas'alani an hadha al-hadith ahad awwala minka lima ra'aytu min hirsik ala al-hadith. Пайгамбарыбыздын жообун угуңуз. Эй Абу Хурайра, ушул хадис тууралуу сенден биринчи бирөө дагы сурайт деп мен ойлогон эмесмин. Себеби сен хадиске болгон ачкөздүгүңдү көрүп туруп, ушул адам сураса керек ушул хадис тууралуу деп мен bundan алдын эле ойлонгонмун дейт да. Абу Хурайраны караңыз, хадиске болгон ушунчалык ачтыгы, ачкөздүгү, талабы херс деп коет жөнүндө. Адамдар дүнүйөгө ачкөз. Алар болсо сахабалар динге ачкөз. Соопко ачкөз мынакей. Соопко тойбойт. Биз азыр дүнүйөгө тойбойбуз го? Ушакка тойбойбуз го? Алар болсо мынандай жакшылыкка тойбой турган. Просто ошо баарыбыз деле ачкабыз. Бирок эмнеге ачкасың? Маселе ушуну чечип алыш керек да. Күнөөгө ачкасыңбы же соопко ачкасыңбы деп. Кайсысын баарыбыз деле ачкөзбүз. Сен соопко ачкөзсүңбү же күнөөгө ачкөзсүңбү? Ушуну чечип алыш керек да. Сахабалар мындай эле пайгамбарыбыз айтат. Ушул хадис тууралуу сенен биринчи сурайт деп эч ким ойлогон эмесмин. Сен сурайт деп эле билгенмин дейт мынакей. Хадиске болгон сенин кызыгың, күчтүүлүгүн көрүп туруп, анан жооп берди пайгамбарыбыз. Ас'адун нас би шафаати яуман кияма man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Кыямат күнү мен шафаатыма бөлөнүп, адамдардын эң бактылуусун айтайынбы бөлөнгөн? Ал ким чын жүрөктөн la ilaha illallah dese ошол адам деди да. Жүрөгүнөн айткан болсо чын жүрөктөн айтсын. Мына пайгамбарыбыз аны айткан жок го. Арабдар ажа мен тууганым же жоочун деп. Ким эле кыямат күнгө чейин ким келсин? Жүрөктүн ичинен, тереңинен la ilaha illallah ихлас менен калыс Аллага. Ихласты мындай деп да чечишет да. Пайгамбарыбыз айткан, ким ихлас менен la ilaha illallah деп айтса, бейишке сөз кирет деди. Ихлас менен айткандын мааниси эмне деди эле? Ан тахжизаху ан махаримилlah. Бу калима ошо айткан кишини арам нерседен токтотса, ушул ихлас болот дейт. Калима мени арам нерседен токтотуп атса, демек калиманын ихласы менде бар. Калима сизди арам нерседен токтотуп атса, гыйбаттан, жаладан, зулумдуктан, мунафык эки жүздүүлүктөн, макулбу? Бардык арам нерседен токтотуп атса, текебер, хасад толтура. Мына анда сизде машааллах, мына ушул ихлас, калиманын ихласы ушул. Бул жерде айтканы ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах кошо бол. Ойлоп калбаш керек, ла илаха иллаллах десе эле болду деп. Кээ бир фиркалар бар, Ахмади дегендер, Кадияни деп коет. Пайгамбарыбызга иман келтирбейт, Аллага иман келтирдик бүттү дейт. Кээ бир жөөттөр бар, бир Кудайга ишенебиз, болду, башкага ишенбейбиз. Тууган жакшы убак, ла илаха иллаллахга ишенип, Мухаммаdur Расулуллахга ишенбесең, түбөлүктү тозокко барасың. La ilahe illallah kira turgan jol Muhammadur Rasulullah менен гана. Салмагы тең. Ошо Алла Таала пайгамбарына ишенбестен туруп, анын сөзүн кабыл кылбайт. Андан кийинки La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah hiya maktubatun fi sadri al-lawhil mahfuz wa fi qulubil mu'minin. La ilahe illallah кайсы жерде жазылган? Мына ошону көрүп алайын, угуп алайын. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah кайсыл жерлерде жазылган? Лаухул махфуз дейт.
Allah'ın алдында өте чоң махлук бар. Чоң тақтай. Лаух деп тақтайды айтады. Махфуз сақталған, бардық тағдыр нәрсе сақталған нәрсе. Ошол жерде жана момундардын жүрөктөрүндө жазылган дейт. Имам Багави рахимахуллах Ибн Аббас разияллаху анхумадан келтирген риваятында мындай деп айткан экен: "Инна фи садрил лаух ла илаха иллаллах вахдах динухул ислам ва Мухаммад абдуху ва расулу фаман амана биллахи ва саддака би ваъди ваттаба русулаху адхалаху Аллахул жанна" деп ушу жазылып турат экен. La ilahe illallah vahdahu, anın dini İslam, Muhammed anın kulu jana elçisi, kim Allah'a iman keltirip vadasını tasdiqtasa, paygambarlar артынан elçisi Allah'ın söz beyişke kirgizet dep, oşo Lauhul Mahfuzda жазылган экен, ортосунда. Ушу жазуу бар экен. Qala wal lawh, анан кийин айтты, лаух деген не десе, лаух мин дурратин байда, бул ак берметтен экен. Tuluhu ma bayna samai wal ard, uzunluğu yer менен асманга чейин экен. Ошо тактайды. Туурасы чыгыш менен батыштай. Wa arduhu ma bayna al-mashriq wal maghrib. Hafatahu min dur wal yaqut. Эки кыры болсо бриллиант жана якуттан экен, жакут таштан экен. Wa daffatahu yaqut hamra. Үстүмүнө басып турган ба крышасы дегендей. Yakut, hamra, kızıl yakuttan eken. Ve kalamuhu nur, kalemi nurdan, ve kalamuhu ma'akudun bil arş. Emi anın sözü arşta oşol derge saktalgan, жазылган. Бұл tafsir İbn Kasir degende oşunday geledi. Onaki kitapты bardıq bilesler. İbn Kasir rahmetullahi aleyh çoğun allama olgan, oşonun kitabında ona ol da rivayet geliyor. Tabarani'de geledi İbn Abbas radıyallahu anhumadan. Bu жерде de oşunday. Allah subhanahu wa ta'ala Lauhul Mahfuz'u jaratganda ak bermetten, anan barakçaları kızıl yakuttan, kalemi nurdan, kitabi nur, Allah Ta'alaga gün sayın sittuna ve salatun mi'a 360 lahza, 360 moment bolot degen. Yahluqu ve yarzuq. Allah jaratat, rızkı verer. İnsan del emes, jinderdi, kanatlılardı, hayvandardı, kıvır etken candıklardı, suyun içinde, kurgakta, bardığın jaratıp rızkı verip turat. Ve yumiti ve yuhyi, Allah ölümde verip turat, yaşada verip turat. Ve yu'izzu ve yudil, gebirine izzat beret, gebirine korduk beret. Ve yef'alu ma yaşa, kalağanın kılar. Tefsir İbn Kasir. Bu da tefsir İbn Kasir'de. Buna oşol jerde subhanahu wa buna ol жазылган экен мына hadis. Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldığında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu yazılıp dursa, saktalıp dursa, Allah Teala Allahu Ekber Kur'an'da bunday deydi. Kataba fi kulubihimul imana ve ayyadahum bi ruhin minhu ve huve subhanahu yahfazuha ala man yasha min ibadihi ve la temhu min levha sadri. Allah mu'minlerin yüreğine yazıp koygan deydi. İmandaç. La ilahe illallah Muhammed Resulullah qayga жазып қойған дейді? Mu'minlerin ешкім аны өшіре алмайды. Lauhul Mahfuzdan келген, bu жақта жүрегі жазылған. Ve ayyadahum bi ruhin min. Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ı kuvvetlеп тұрады, қолдап тұрады. Bi ruhin min. Cebrail aleyhisselamның ruh деп. Vahiyning ruh деп айтылады. Ve alzamahum kalimata taqwa. Allah'a bekem varma taqwa sözün. Ve kanu haqqu biha ve ahlaha. Sahabalar olsa oşu la ilahe illallah akıllısı dağı iyiliği dağı. Allah subhanahu wa ta'ala özüne aykıldüğü rahimi menen barımızdı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın hakikati nasip kılsın. Uşu menen yaşaganga, uşu menen dünya menen kaytkanda, tilimiz uşu da olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kaçan uçurda. Kuanıç görseniz dağı, kaygı görseniz dağı, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Жақшылығы дағы, жамандығы дағы, kimdi ғана көрмей. Өлім періште келіп қалды, алып кетейін деп болып тұр. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Қандай болса, жер титіреп кетті. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kimdi ғана, телевизион дайыма. Allah'ın vasallallahu min fadli, Allah'ın ayköldülüğün sırayla tuğan. Ondan ki
La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah maktubatun alal arş ve alal semavat. Arşta yazılgan. Birinci Lavh-ül Mahfuzda yazıldı dedik. Momunların yüreğinde yazıldı dedik. Arşta yazıldı, asmanda yazıldı diye oğulmaz. İmam Hakim rivayet kılat ve sahhahu ve sahih İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber radıyallahu anhuma'dan aytti. Auhallahu Teala ila İsa. Allah Teala İsa peygamberge vahiy düşürüptür. Bizim peygamberimizden burada İsa peygamber bolgan. Ana mınday deptir. Amin bi Muhammed. Muhammed'ga iman keltir dep İsa peygamberge aytып Allah Teala. Wa amur ummatak ay yu'minu bihi. Ümmetine buyurup koy. Muhammed'ga iman keltirsin deydi. İsa peygamberge aytып. Barda Hristiyanlar aytып koy. Muhammed'ga iman keltirsin deydi. Falawla Muhammed ma khalaqtu Adam ve lel cenne ve len nar. Eğer de Muhammed bolmaganda men Adam atany dagı, beyişti dagı, dozoktu dagı jaratmak emesmin deydi. Hak. Ve laqad khalaqtul arş alal ma fadturiba fakatabtu alayhi la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah fasakat. Allah Teala aytат, men arşты jaratkanımda suunun üstünü titrep turup kaldı ele. Oşonda la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah жазып koydum deydi, toktop kaldı deydi. Bulgaysi قال حافظ زرقاني رواه أبو شيخ وصححه الحاكم وأقر السبكي نبارد من كتاب ترنايت وتعوز تبراني ده روايات كلت أبو الحمراء Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber لما أسري بي إلى السماء السابعة men kaçan Miraç gecesine çıkkanımda değil. Miraç gecesine Peygamberimiz alıp çıkışkanda 7. asmanға çıkkanda faide ala saqil arşil ayman arşты көтеріп тұрған періштелер бар да, şu оң жағындағы қармай тұрған жағында сақ деп өзі мына балтырды айтып қойды, şu тарағында аршта. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah деп жазылып тұрған екен. Ошол жерде аршта жазылып тұрады. Бұл кәлимабыз бұл жерге жоса біздің үйімізде эле, біздің мына жер үстүндө эле эмес, аршта жазылған келиме бұл. Анас разияллаху риваят бар Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki. Anasını İnna Allah Teala qala ya Musa. Allah Teala Musa peygamberge aytıptır da. İnnehu men laqiyani ve huve cahil bi Muhammed adkhaltuhun nar. Kim mağa joluqsa Muhammed'ni tanıbastan men onu dozokka kirgizem deptir. Şundasızlar? Allah Teala Musa peygamberge aytıp atат. Kim mağa joluqsa Muhammed'ni tanыбай, men onu dozokka kirgizem. Endi siz so'rab beriңiz, özüңizge barın. Muhammed'ni tanıysızmı sallallahu aleyhi ve sellem'de? Tanıyın deseniz maşallah, mübarek olsun. Жақшы tanıyla, çıraylı tanıyla, süyüp tanıyla, sünnetin atkarıp tanıyla, sünnetin jayıltıp tanıyla. Kim tanıvasa, tanıvay mağa joluqsa deydi. Men laqiyani ve huve cahil bi Muhammedin adkhaltuhun nar. Faqala Musa ve man Muhammed? Musa peygamber murda olganda. Allah Teala'ga soru verdi. Muhammed özü kim dedi? Allahu Ekber. Kale ya Musa. Allah aytı. Ey Musa dedi. Ve izzeti ve celali ma halaktu halkan akrama aleyye minhu. Men izzatıma, ululuğuma ant içip aytayım. Andan dağı sıylı adamdı jaratkan emesmin dedi. Muhammed peygamberden dağı urmattu, sıylı adamdı jaratkan emesmin dedi. Katabtu ismahu ma ismi alal arş. قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر ب2000 sene. Allahu Ekber. Men anın atın, özümdün atım menen qoşa arşqa жазып koyğanmın dedi Allah Teala. Muhammed'in atın, özümdün atıma qoşa жазып koyğanmın dedi. Qanday? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deb жазып koyğan. Qaçan? Asman menen жерди жаратаардан murda deydi. Paka asman жер жоқ болса адам қаяқта бар? Жин қаяққа келет? Asman yer jaralgandan keyin Adam aleyhisselamdan jaraldı. Atıp Allah Teala oşonda asman menen жерди jaratardan murda kança jıl deydi? Gündü jaratardan murda, aydı jaratardan murda. Bi alf sana deydi. 2000 ay Allah. Mınаны sanay almaydı ele alın mı? Bi alf sana. Bi alfayn degende 1000 tak. Uşudan dağı 2 bolganda 2 milyon jıl bolup ketedi. Mınаны qarаңыз. Ne degen? Oşonça jıl murda dep. Kama fi şerhul mevahib, şerhul mevahib degan kitapta mınандай kelgende.
Umar ibn Хаттаб разияллаху анху риваят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Лама ихтарафа Адам хатия." Адам алейхиссалам өзінің кемшілдігін мойнына алғанда, қала мындай деп айтқан екен: "Я Рабб, ас'алука би хаққи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям илля ғафарта ли." Мұхаммад алейхиссаламның ақысында сенен сұранам, мені кешір деген екен да. Адам атамыз. Жаңылыш болып қалмады мен бейіште. Жақындап алса жаңылып қалмады, жақындап алды. Иә. Шunu сұраған. فقال الله تعالى: "يا آدم وكيف عرفت محمد ولا مخلوقه?" Ey adam, sen Muhammad'ı қаяқтан таныдың сен? Мен аны жарата элекпін ғой денесін дейді. Денесін. Жарата элекпін ғой дейді. فقال Адам атамыз айтып жатады: "Я Рабби, о Раббым, иннака ламма халақтани биядик." Қачан мені өз құдіретіңмен қолыңмен жараттың ғой. Ona khafta fiyya min ruhik, маған жан салдың ғой. Rafa'at rasi, ошонда мен башымды көтерсем, рa'айти ала қаваимил арш мактубан. Арштың түркүктөрүндө жазылып турган экен, көтөрүп турган түркүт, аршта жазылып турган экен. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп. Фаалимту, ошондо билдим, аннака лам tudif ila ismik illa ahabbal khalq ilayk. Сен өзүңдүн атыңа ла илаха иллаллах деп, Мухаммадур Расулуллах деп кошуп койгонуң эң сүйгөн пендеңдин атын кошконсуң да деп билдим дейт. Адам атабыз. Ошон үчүн бул жөнөкөй инсан эмес Мухаммад деп, ошонун акысында, урматында мен сенен кечирим сурайын деп атпайбы? Түшүнүктүбү? Аллаху акбар. Фақал Аллаху Таала, Алла айтты: "Садақта я Адам." Адам, сен туура айттың деди. "Иннаху ла хаббул халқи иlayya." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem manga en süykümlü penden dedi. Mahlukun en süykümlüsü manga dedi. Peygamberimiz Allah Taala'nın en süykümlüsü. Arştan dağı, beyişinen dağı. Makul mu? Adamlardı, cinlerdi aytpayla koyayım. Bardık peygamberler, bardık perişteler, bardık insanlar, bardık cinler, arş, kursi, beyiş, bardığından dağı Allah Taala'ga mahluklarından en süykümlüsü Muhammed Resulullah. Mına ki Peygamberimiz qanday onu darajadagı insan eken. Hem ulandısınız. Ve ize sa'altani bi haqqihi qad ghafartu lak. Muhammed Aleyhisselam akısı menen soradın mı? Men seni geçirdim dedi bana. Anan aytdı. Ve la Muhammed ma halaqtuk. Eğer Muhammed'i men jaratpaganımda seni de jaratpayt elem. Dep Allah Taala aytdı. Bu qaysı? Ravahul Bayhaqi fi dalailin nubuwa. İmam Bayhaqi rahmetullahi aleyh özünün kitabı Dalail Nubuwa deyen kitapta жазған. Allati qala fiha az-Zahabi alayka bihi fa inna kullu hudan wa nur degan. Wa rawahu al-Hakim wa sahhahu. İmam Hakim dağı bunu rivayet qilgan. Wa rawahu Tabarani dağı bunu rivayet qilgan. Kama fil Mawahib, Mawahibda жазылып келгенде. Lil Hafiz Qustalani deki bu. Ona ketganlar. Bir rivayette gelir Abu Ya'la jana Tabarani'dekinde, Abu Hurayra jana Bazzar, hadis İbni Umar razıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Lamma urija bi ila sema." Men kaçan asmanга alıp çıkkanda, Miraç'a çıkkanda, "Ma marartu bis semain illa wajadtu ismi maktuban la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah." Peygamberimiz asmanga Miraç'a çıkkanda her bir asmanda yazılıp turат eken. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Her bir asmanda. Mana ki Lawhul Mahfuzda жазылған, musulmanların жүрегінде, arşta жазылып тұрғаны, asmanlarda жазылып тұрғаны. Ne деп? La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Qana aytaylikçi? La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Baldardı, kızdardı bugün aytтериңiz үйгө барып. Bileybi bilbeybi balanız? Kızınız bileybi bilbeybi? Ayalınız bileybi bilbeybi? Baykeleriniz, inileriniz, taykeleriniz, ya jeğinler, nevereler. Birinci, kimdin tilinde la ilahe illallah çıksa, akırkısı la ilahe illallah olsa, inşallah ortankı jaşoğun Allah'tan esi kütüğünü albayt dağı deydi. Birinci söz la ilahe illallah olup kalsın, akırkı dünya menen koş aytatқанда la ilahe illallah olsun, Kuda kalsa ortasında 1000 yıl yaşasa dağı esip kütüp bir yaktan. Allah Teala rayımını alıveretken de. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah maktubatun ala aridatil cennet ve ala kulli varakati min şeceril cennet. Allahu akbar. Mına sizge keremet. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gayerde yazılgan dağı.
Бейіштин екі жағында. Аризател жанна дейді, екі тарағына. Жана бейіштегі қанша дарақ болса, әрбір жалбырағында ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах бар дейді. Бейіштин дарақтарындағы әрбір жалбырақта ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах жазылған дейді. Ва аля кулли варақатин мин шажарил жанна. Ибн Наджар, Рафи'i, Анас разияллаху анхудан риваят келтірішеді. Пайғамбарымыз айтады: "Дахалтул жанна фараайту фи аридатил жанна мактубан саласата астур биддахаб." Бейішке кірдім дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қарасам, бейіштің екі четінде 3 сатыр алтын менен жазылып тұрып тұр. 3 сатыр дегені 3 мындай. Сөйлем да, бірінің атынан беріліп. Біріншіден не жазылып тұрады? Бірінші жазылып тұрған үстіндегі сөйлем ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп тұрады екен. Біріншісі саллаллаху алейхи ва саллям. Екіншісі ше ма қаддамна ваджадна ва ма акална рабихна ва ма халлафна хасирна деген жазу екен. Алтындан жазылған бейіштің бұл тарауынан екінші тарауына чейін 3 сатыр жазылған, 3 қатар деген сөз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Бірінші қатарында ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах. Екінші қатарында ше, екінші қатарында ма қаддамна ваджадна. Емнені біз ақыретке жөнөтсек, аны таптық. Ва ма акална рабихна. Жеп ішкеніміздің пайдасын алдық. Ва ма халлафна хасирна. Дүниеге таштап келген нәрсенің бардығын зиян тарттық деген кен. Адам баласы бұл дүниеде жашап атабыз ғой. Біз туғандар ақыретке күн сайын амалдарды жөнөтіп атабыз. Сөйлеген сөздері сияққа отправляется. Қылған іштеріміз, қимыл әрекетіміз бардығы ақыретке жөнөтіліп атады. Бұл жақта қалып кетіп отқан жері жоқ. Періштелер жазып, сразу күнімдігін күн сайын емес, бір күнде 2 жол алып кетеді. Бағымдатты алып кетеді, и асырда алып кетеді. Періштелер қылған адам баласын Алла Тағала бекер жаратқан емес, түбөлікке жаратқан. Езелтен емес. Алла езелтен түбөлікті. Пенде бұл езелтен емес, бірақ түбөлікке жаралған. Же түбөлікте бейіште болады, же түбөлікте дозоқта болады. İnsanın мәселесі өлімменен бүтпейді. İnsanın мәселесі өлімден кейін башталады. Шынығы, түбөлікті, ақиқат мәселесі өлімден кейін башталады. Biz bunu hiç kaçan unutmaylı. Bu hakikat Kur'an'ın hulasası şul, Peygamberimizin çakırığı şul. Ne deyip yazılıp tartken ikincisinde? Ma qaddamna vajadna. Emniyeni jönöttük ahiretke, жақшылықты, жамандықты таптық дейді. Siz bu яқтан жақсы сөз жөнөтсеңіз, жақсы амал жөнөтсеңіз, сөз табасыз дияқта. Құдай сақтасын, жаман амалдарды, күнөөлөрдү, арамдарды, бузукулуктарды барын жөнөтсеңіз, аны да табасыз. Эч ким таппай калбайт. Kullu nefsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adımdaki ayet esinde çıkıp kaldı da istegen adı ayet vereyim. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara. Elhamdülillah buna istek ettim. Al kıyamet günü her bir can özünün kılgan жақшы işin aldığına alıp gelingen avalda tabat deydi. Oho. Barıp siz izlep tappaysız жақшылығыңызды. Kılgan жақшылығыңыздың бардығын қол алдыңызда табат келсе. Алдыңызда, прямо. Ошо балағатқа толғандан тартып өлгөнгө чейин қанша жақсы сөз айттыңыз бы? Бары қол алдыңызда, қанша зикір қылдыңыз, қанша дуа қылдыңыз, қанша чын сүйлөдүңүз, қанша адилеттүү чечим чыгардыңыз, қанша адамды кечирдиңиз, қанша зикір қылдыңыз, қанша дуа қылдыңыз, қанша Құран окудуңуз, қанша адамдын башын бириктирдиңиз, қанша деген жақсы сөздерді айттыңыз, қанша осы тілге байланышты айтып, қанша ораза қармадыңыз, қанша сәжда қылдыңыз, қанша дарат алдыңыз, қанша садақа бердіңіз, қанша Аллахның жолына шықтыңыз, қанша илим алдыңыз, қанша тақуалық қылдыңыз, қанша адамдар жақсылыққа шақырдыңыз, қаншадан жамандыққа қайтардыңыз. Ошонун барын, жақсылықтарын барын алдыңызда табат кез. Мечит салған, ата-енеңізді урматтаған, мұсылмандарға жылмайған, қысқасы айтқанда, жақсылығыңыздың барын қылған, қанша жақсылық қылсаңыз қылып қалың, ошонун бардығын алдыңызда табасыз. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara. Açık айтып қойған мына. Ali İmran сүресін ашып алып оқыңыз.
Yawma tajidu, al günü her bir can tavat. Kullu nas ma amilat min hayr, kılgan жақсы амалын алдында табады. Muhdara деген, uhdira yani алдына алып келінген амал. Muhdara. Wa ma amilat min su, andan жаманыдағы мынада, жана жамана иш кылса алдағы алдында табады. Зынасын, уурулугун, кумарын, мейлиби? Арам жүргөнүн, намаз окубаганын, әйірсіз жүргөнүн, текеберлигин, көрө албастыгын, зулумдугун, кулулугун, мунафыктыгын алдында табат бул дагы. Tawaddu law anna baynahu wa baynahu amadan ba'ida. Бирок ошо алдында тапканын ал аттың аткан жамандыгын алып келет да. Сасыйт. Көргүсү келбейт, азап. Дейт, тавадду деген каалайт да. Узак эле болсо жакшы болмогон ушу мен алдыма бекер алып келип койду депчи. Алдынан көргүсү келбейт, бирок алып келип көрсөтөт Алла Таала. Мына тоганда. Ошон үчүн айтат, "Ма каддамна важадна", бейиштеги экинчи катардагы жазылган, алтын менен жазылганы, "Ма каддамна важадна", эмнени биз ахиретке жөнөттүк, таптык. "Ва ма акална рабихна", бу дүйнөдө жедик да. Канча манты жедиңиз, лагман жедиңиз, там ишечө, шашлык, машлык бардыгын бу жакта дүйнөдө пайда алдыңыз да. Жыгылып калбай жакта басып жүрдүңүз да, туурабы? Мөмө жемиш жеп, чай пай ичип, плов жеп, лагма, беш бармак жеп, бул бар таптым. Пайда алдык. Эми "Ва ма халлафна хасирна", дүйнөгө таштап келген бардыгын зыян тарттык дейт мынакей. Васатур салис, үчүнчү катарда эмне деп жазылып турат? "Умматун музнибатун ва роббун гафур". Аллах акбар. Үммөт күнөөкөр, Роб кечиримдүү. Үммөт күнөөкөр деп ошо бейиште жазылып турат, биз күнөөкөр экенбиз, Аллах акбар. Үммөт умматун музнибатун дейт мынакей. Мусулман адам дем жаңылышы жок, катасы жок, күнөөсү жок адам болбойт. Бирок мусулман адам тайлап күнөө кылбайт, мусулмандан күнөө болуп калат. Ошон үчүн мусулман Кудай сактасын, кокусун мисалы уурулук кылса дагы, аны уурулук кылды деп айтпайт, алып кетти деп айтат. Не дейт экен? Патенкен урдап кетти деп, патенкен чыксам жок, алып кетти депчи. Эмне үчүн? Мусулмандын айыбын жашыруу ушунчалык да. Алабыз, анын наказаниясын бер, анан ойлоп анан уурулардын баарын жашырыш үчүн келтир дебейби? Андай эмес. Просто мусулмандын шаны, ыймандык ушунча экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман сатара муслиман сатарахуллаху фид дуня вал ахира". Ким мусулмандын айыбын жашырса, Алла анын дүйнөдө, ахиретте айыбын жашырат дейт. Ошон үчүн уурдаса, 10 дирхамдан чоң болсо, ол колу кесилет деди. Ошон үчүн ошону табир кылып, мусулманды мисал карап туруп, ал уурдады деп айтпайт эле, алып кетти деп айтат. Адашып алып кетип калды да, эми деп карачы. Субханаллах. Мен умматун музнибатун, үммөт күнөөкөр дейт. Адам баласы ката, жаңылыш, күнөөлөрдүн жыйнагы. Адам деген ким экен? Ката, жаңылыш, күнөөлөрдүн жыйнагы, сборниги да. Пайгамбарыбыз муну бир сөз менен айтып койгон. "Куллу бани адам хаттаун", болду. Адам баласынын баары катакер, ва хайра хаттайын ат-таввабун, бирок эң мыкты катагер ким десе, тооба кылуучу дейт аны. Алла Таалам биз ката кылып, мындай бизде инсан алсызбыз, бизде ката күнөө болот, бирок тооба берген, тообаны кечиктирбеш керек. Себеп өлүм айтып келбейт, сага айткан жок да мен 1 жылдан кийин келем деп, же 1 айдан кийин келем деп. Вал маут яти бактатан. Вал кабр сандукул амал. Өлүм капысынан келет. Ал эми кабыр бул амалыңдын сандыгы. Карап туруп, ошон үчүн сандыкка эмнени жиберип атасың, ошону ойлонуп кой. Эртеге барганда, кабырга киргенде ошо сандыгыңдан кылган амалыңды көрөсүң. Бияктан анан кийин барып биз жакшы нерсе күтүп алсын да, чаян жыландар эмес, Амин. Мына туган. Ороббун гофур. Демек 3 бейиштин бул тарабынан 2 тарабына чейин алтындан 3 сүйлөм жазылып турат экен, катар-катар. Биринчи сүйлөм кандай экен? Кайсынчы катарында? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Экинчисичи эмнени жибердик, таптык, жедик, пайдаландык, таштап кеттик, зыян тарттык. Түшүндү? Үчүнчүсү үммөт күнөөкөр, Роб жаратуучу Алла кечиримдүү. Биз күнөөбүздү мойнубузга алайлы, Алла Тааладан кечирим сураганды үйрөнөйлү. Алла кечирүүчү, Алла кечиргенди жакшы көрөт, Алла суралганды жакшы көрөт. Алладан сураганга Алланын ачуусу келет.
Мына кетип алгандар. Ушуну пайгамбарыбыз айтат, мен бейишке киргенде ушуну көрдүм деп айтып атат. Макулбу? Ибн Наджар, Рафиилар айтты, Анас разияллаху анхудан риваят бул. Абу Нуайм Ибн Аббас разияллаху анху риваят келтирет, пайгамбарыбыз марфу хадис, инна фил джанна шаджара алейха варака, ма фил джаннати шаджара алейха варака илля мактуб алейха ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах. Бейиште кандай гана дарактын жалбырагы болбосун, ар биринде ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах жазылган экен. Ар биринде дейт. Мына кетип алган. Бикулли тахлила садака. La ilahe illallah деген сайын садақаны берген соғын ала бересіз. 100 жол айтсаңыз 100, 1000 жол айтсаңыз 1000. Имам Муслим риваят келтіреді Абу Зар разияллаху анхудан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна бикулли тасбихатин садақа, ва кулли такбиратин садақа, ва кулли тахмидатин садақа, ва кулли тахлилатин садақа, ва амр бил маруф садақа, ва нахй анил мункар садақа, ва фи буд'i ахадикум садақа." Аллаху акбар. Мына садақаны соғын Алла Таала бере береді екен. Субханаллаға, Аллаху акбарға, Алхамдулиллаға, ла илаха илlallah, жақсылыққа шақырсаңыз, жамандықтан қайтарсаңыз, даже ушундай аялыңызға да адал қосылғанға да бұл садақа. Жөнөкөй емес. Ар бир мүчөгө садақа. لا إله إلا الله هي من أعظم الباقيات الصالحات التي تبقى مع صاحبها أبدا. Bu la ilahe illallah, Allahu akbar. Жақшы амалдардың түбөлүктүү кала турган сиз менен ошолордун эң улуусу ушул. Жақшы амалдар сизден эч качан ажырабайт. Сиз менен түбөлүктүү болот. Макулбу? Адамдар байлыгыңызды алып коюшу мүмкүн. Бийлигиңизди алып коюшу мүмкүн. Үй жаныңызды, нерселериңизди алып коюшу мүмкүн. Бирок сиздин иманыңызды, жакшы амалыңызды эч ким ала албайт. Эч ким тарта албайт бул. Дүйнөдөгү сырткы нерсе бул дүйнө ушундай. Алып коет, тип коет, бирок алхамдулилlah иман ушундай дөөлөт, аны сизден эч ким тартып ала албайт. Ошон үчүн иман канчалык бекем курсак, канчалык иманыбыз курч болсо, ырайымдуулугубуз ошончо курчуйт. Жакшылыкка ошончолук адам умтулат. Жамандыктан ошончолук сактанат. Иманды курчутуу, иманды бекемдөө, иманды жаңылап туруу керек. Пайгамбарыбыз айткан, иманыңар жаңылап турулат, эскирет деген. Эски материал эле болуп калат. Жаддиду иманакум, иманыңар жаңылап турулат dedi. Иман жаңылап туруш керек экен. Кантип жаңылайбыз дегенде, "Ва кайфа нужаддиду иманана я Расулаллах" деп пайгамбардан сураганда, "Аксиру мин каули ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах" сөзүн көп айткыла дейт. Тилди көндүргүлө дейт, ушуганча. Тияка басып баратканча, отурганча, сүйлөгөнчө, бирөөнү күткөнчө, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Баштай деп кетип атасың, ла илаха иллаллах. Канча акча кетип атат сизден? Светофор турасын жолу, ла илаха иллаллах деп кар жаап атат, ла илаха иллаллах деп шамал, ла илаха иллаллах, түн кирип калды, таң атып атат, ла илаха иллаллах. Тилди көндүрүлөт. Буга канча сооптарды алып атасыз? Аллага канча жакындап атасыз? Абу Саид Худри радıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "İstaksiru minel baqiyatı salihat." Demek İslam'da termin var iken hadiste baqiyatı salihat. Makul bu Kur'an-ı Kerim'de de var uşunday söz. Baqiyat degeni kalıcı. Sizden üzülbey kalıcı. Salihat jakşı amallar. Peygamber ayet uşun üstleri göbeytküle dedi. Tak. Qile ve ma hiya ya Resulallah. Peygamberimizden soraldı. Siz baqiyatı solihatı göbeytküle dep aytып atасыз. Oşo baqiyatı solihat ne özü dedi. Peygamberimiz aytdı: "At-takbir, at-tahlil, at-tasbih, velhamdülillah, ve la havle ve la kuvvete illa billah." Merak. Uşul baqiyatı solihat eken tuğanlar. Allahu akbar. Ravahu Ahmad, İmam Ahmad İbn Hibban, Al-Hakim, Sahihul İsnad barda rivayet kılgan buna. Demek Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Uşul baqiyat-ı salihat. Sizde kalat, tübölükte kalat.
Eч ким ала албайт, сизден эч качан ажырабайт, сизден жок болуп кетпейт. Ушуну туугандар, шейхтер, алымдар үммөткө эң аз дегенде эрте менен 100дү, кечинде 100дү деп сунуштайт. Сунушун кабыл кылбайбы, кандай дейсиң? Же жөнө жүрө берели. Өзү канча көп болсак деле болот эле. Эми үммөт аз биз динден кичине узап кеттик. Эми жакындаганга кичине аздан хотя бы айтыш керек да. Ошону 100дөн башташ керек. Көп эмес бул. Көп эмес айтайын. 10 мүнөткө жетпейт айтсаңыз. Субханаллахи ва хамдулиллахи. Айтыңыз гана. Субханаллахи ва хамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Чоң айтсаңыз жакшы. Отдельно айтсак деле болот. Бирок чоң айтканы сонун. Илля билля деп токтотсоңуз деле мейли. Илля биллахил алийил азим десеңиз деле мейли. Илля азыр башталышынча илля билля деп туруңуз. Кыскараак дагы. Бирок зерикпеңиз. Сураныч. Жатаардан мурда 100дү тартып. Үйгө барганга чейин же төшөктө, үйдө же болбосо басып уйку сурап атса кандай болбосун 100дү айтып анан жапмай. Эрте менен дагы, эрте менен багымда айтса, тахажжудта айтсаңыз эң мыкты, болбосо багымдатта, эгерде уктап чарчап айта албай калсаңыз, түшкө чейин айтып коюңуз. Түшкө чейин айтсаңыз дагы, кечкурун айтып койду бул деп ошондой жазыла берет. Соопчу. Айтабызбы? Качан? 1 жылдан кийин Рамазанда баштайлы. Күн сайын, Алла разы болсун иншалла. Өзүңүзгө көрүн. Сиз зикирди кылып, анан көрүңүз өзүңүздүн кайфиятыңызды, абалыңызды сиз зикир кылып көрүң. Шашылбай бирок кунт коюпчу. Субханалла мааниси кандай? Мындай. Бул арабча сөздөр. Маанисин билбесеңиз делечи, руханиятыңыз тазалап коет. Кам, кайгыны баардыгын жок кылат. Маанисин билбесеңиз дагы мына сооптордун баарын аласыз. Бирок маанисин билсеңиз жерден асманга чейин көтөрүлөсүз. Таптакыр башка кал. Субханалла деген мааниси Алла баардык айыптан таза. Баардык кемчилдиктерден таза. Баардык жетишпестиктерден таптаза. Аруу зат. Түшүндү? Субханалланы түшүнүп алдыкпы? Субханалла деп мына Алланын тазалыгын, арулугун баяндайт мына. Баардык айыптан, баардык кемчилдиктерден, баардык жетишпестиктерден, махлуктун сыпаттарынын баардыгына таптаза. Алхамдулилла деп шашылбай айтыңыз. Мааниси мээде болсун, тили лафз болсун, жүрөк менен. Алхамдулилла, баардык мактоо Аллага болсун. Баардык мактоо Аллага болсун. Алланын тазалыгында чек жок. Аллага мактоону, Алла мактоого ылайык болсун, чеги жок. Баардык жакшы сыпаттар Алла Таалада, сыфаты камал, кемел сыпаттарынын баардыгы Аллада. Баардык сыфат кемел Аллада. Жаратуу баардыгында, өмүр берүү, рызкы берүү, даража берүү, баардыгы. Коргоо, баардыгын амандык берүү. Ошончо алхамдулилла деген. Алхамдулилланын котормосу жок туугандар. Бир дагы сөз алхамдулилланы котора албайт. Күчү жетпейт дүйнөнүн баардык сөзү. Биз жөн эле кыска кылып эптеп жакындатып кыргызча Аллага мактоо болсун деп коебуз. Алкыш сана болсун деп. Так мунун котормосу жок бул. Алхамдулилла. Алла Таала Куранында ушу сөз менен баштаган. Алхамду. Эсиңиздерби? Лиллахи Раббил аламин деп. Алхамдулилла эң биринчи сөз алхамдулилла. Так, андан кийин алхамдулилла айтыкпы? Субханаллах, алхамдулилла, ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Эми ушундай баардык айыптан таза, баардык кемел даражада, ушундай улуу заттан башка ким сыйынганга лайыктуу? Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Жүрөктү бергенге, арнаганга Алладан башка лайыктуу эч ким жок. Алладан башка талап кылганга эч ким, изденгенге Алладан башка эч ким жок. Алланы издеңиз, Алланы талап кылыңыз. Бир сөз айтайын. Адамдардын сүйүүсүнө ээ болоюн, жакшы көрсүн мени, адамдарга жагайын деп аракет кылбай эле коюн. Ниет кылбай эле коюн. Адамдардын жүрөгү, жүрөк деген алмашып турат. Бүгүн жакшы көрөт, эртеге эле сен жаман көрүп коет. Болду. Адам ошол эле.
Анан көрөк Алланын сүйүүсүн каалаңыз. Сиздин камыңыз, ниетиңиз, проблемаңыз Алланын сүйүүсү деп. Алла сизди жакшы көрсө, адамдардын жүрөгү сизге буруп коет. Проблема жок. Ошончо туугандар, мынакей ла иляха иллаллах жүрөктү бергенге, сырдашканга, арман айтканга Алладан башка эч ким лайыктуу эмес. Кажет сураганга, муктаждыкты, зарылчылыкты Алла Таала өзү түздөн сурайт. Которгон үчүн кереги жок. Ортомчунун кереги жок. Түздөн сурай берет. Алла Таалам бардын. Сөзүбүздү угуп турат, көрүп турат, көзөмөлдөп турат. Жүрөктөгү ниетибиз, ички дүйнөбүздөгү. Андан жашыруусун да билип турат. Эртең эмнени ойлойбуз, аны деле билип турат. Каяка барабыз, кимге жолугабыз. Андан кийин Аллаху акбар. Биз Алланы канча аруласак, канча мактасак, андан дагы Алла Таала бийик да. Алла андан дагы жогору, андан да улук. Алла улуу зат, Аллаху акбар деген Алла бардыгынан улуу. Ризвануллахи акбар. Алланын разычылыгы бардыгынан чоң. Алланын разычылыгы бардыгынан чоң. Ошон үчүн Робби ардини варда анни, я Алла, мени разы кыл, менден разы бол деп. Дайыма дуа кылып жүрөлү көчө тияк бияктарда. Я Алла, мени разы кыл, мени разы кыл, мени разы кыл, менен разы бол депчи. Алланын разылыгын сурайлы. Мен да разы болайын, сен да разы бол дегенде. Орыстарда не деп коет? Робби ардини, Робби, Господь мой, делай мне довольным и будь доволен мной, дейт, карачи. Делай мне довольным, что я был доволен в этом мире, на том свете. И будь доволен мной, что ты тоже был доволен. Анаке. Ошон үчүн Алладан разычылыгын сурайлы, өзүбүздөн. Яны мени разы кыл, менден разы бол деп. Нени айтып аттык эле? Аллаху акбар. Котордуга Алла улуу зат. Бардыгынан улуу. Канча мактасаң андан дагы жогору. Канча аруласаң андан дагы жогору. Эми акыркысы ла хаула ва ла куввата илля билля. Бул бейиштин ачкычтарынан бири ачкыч. Ар бирини көзүнчө көрөт. Субханаллах, алхамдулилlah, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар го. Бул периштелердин зикри. Дүйнөдө эң улуу сөз ушул. Бул сөзгө бир сөз лайык келбейт, тең келбейт. Дүйнөнүн бардык сөзүн таразага кой, бир субханаллахга жетпейт, бир алхамдулилlah жетпейт, бир Аллаху акбарга жетпейт. Периштелердин зикри бул. Кимдин зикри экен? Периштелердин зикри. Ким ушул зикирлерди айтып жүрсө, жерде айткан адамдын арыштаган аты аталат. Периштелер ары балары бар го, ошол ызылдагандай, зыз деп сенин атың ошак атайт. Паланчанын баласы паланча зикир кылып атат депчи. Ошон үчүн иншаллах бул зикирлерди бекем карманайлы. Алла Кур'анда айткан: "Я юхалладина аману зкуруллаха зикран катира." Ey имандуулар, силер Алланы көп эстегиле дейт. Төшөгө жатып эстей бериң. Сөз туруп, кыбланы карап, отуруп, любой жерде айтат. Кайерда? Албетте туалеттин ичинде болбойт. Каякта болбойт? Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша эже айтат: "Кана язкуруллах фи кулли ахяни." Пайгамбарыбыз Алла Тааланы бардык учурда зикир кылат дейт. Даже ажатканада да. Бирок тил менен эстесе болбойт, жүрөк менен эстесе болот. Тил менен зикир кылса болбойт ажатканада. Бирок жүрөк менен Алланы эстеп турса болот. Акыркысы ла хаула ва ла куввата илля билля. Бунун мааниси кандай? Ла хаула. Хаула. Хила деген сөз. Күнөөдөн качууга айла жок. Күнөөдөн сактанып калууга айла жок. Бирок Алла сенин жардамың менен гана. Ким күнөө кылбаса бүгүн Алланын жардамы менен кылган жок. Ким эртеге күнөө кылбай турган болсо Алланын жардамы менен гана күнөө кыла албайт. Адам өзүнөн өзү кыйын эмес. Алланын жардамы менен кыйын. Ошон үчүн ла хаула дегени мынакей. Алла сенин жардамыңсыз күнөөдөн качууга айла жок деген сөз. Акылуу ва ла куввата илля билля. Я Алла, ибадатка күч жок. Жакшы иштерди кылган күч жок. Бирок сенин товфигиң менен гана. Күнөөдөн сактанганга Алланын жардамы керек. Жакшы иштерди кылганга Алланын товфиги керек. Алланын товфик дегени берген мүмкүнчүлүк. Возможность берет да. Жүрөктү ачат, жакшылыкты кыласың да. Жүрөккө салат, жакшылыкты кыласың да. Ошо товфик мен Алла. Алладан товфик деп коет. Бунун бир сөзүн айтканда алымдар укмуш сөз чечмелеген мынандай дейт. Ла хаула ла куввата илля билланын максаты ушундай. Я Алла, канчалык жамандыктын эшиктери бар, мен үчүн жаап кой.
Qanchalik жақсылықтардың ешігі бар, мен үшін ашып қой. Қара, керемет. Азырғы калима ла хаула ва ла куввата илля биллахның мақсаты қандай болды? Жамандардың ешігін жап, жақсылықтардың ешігін ач. Мына ушу маанилерди еске алып туруп, Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Тәсбихни алың. Тәсбихни алың дағы 100 жол тартыңда. Bir бүттү, экинчиси. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Бүткөндөн кийин анан Instagram açığını. Ağa şey nafsga aytın. Nafs, sen meni aldawar. Men da seni aldawayım. Görösün Instagram'da. Soç tarmak ne deyip? Görösün. YouTube bu barakatı. Prosto buna işti kılayın. Anan keyin sana. Süйлөшүү иш кылып алса болбой калды азыр. Азыр же аны таштай албайбыз, же буну таштай албайбыз деп договорго келе турган болдук азыр. Allah barızdan razı olsun. Andan ki La ilahe illallah ve subhanallah ve elhamdülillah Munake Tudakkiru bi sahibiha ve teşfa biha indallah. Kim şu zikirleri aytsa anı aytkan kişini bul estep turat dağı şapaat kılat Allah'ın aldığında deydi. Nu'man ibn Bashir degan sahaba bolgan razıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi İnne mimma tazkuruna min iclalillah at-tasbih ve tahlil ve tahmid yani atifna havla'l arş lahunna daviyyun kadaviyyun nahl tudakkiru bi sahibiha ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu man la yazalu yudakkiru bi. Ne dedi? Ravahu İbn Abi Dunya ve İbn Majah manake vel hakim ve kâle sahih ala şart-ı Müslim dedi. Keremet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, sizler Allah Taala'nı jalalın, hurmattаған, ululағаныңардын zikir menen ne dep? Tasbih menen Subhanallah dep, La ilahe illallah dep, Elhamdülillah dep, uşinti ululaysыңар го. Ошолар дейт, ошо зикирлер арыштын тегерегинде тегеренет экен. Не болот экен? Арыштын тегерегинде тегеренет экен. Алардын ушундай үнү болот дейт. Баларının ızıldagan ünündey. Жана алар ошо зикирлериңиз, сиз кылган айткан зикирлериңиz сизди тиякта эстетип турат. Эми пайгамбарыбыз айтат, ey, силерди дайыма эстеп тура турганды жакшы көрбөйсүңөрбү? Каалабайсыңар ошону? Ама юхиббу ахадукум. Бирөөгө жакшы көрбөйсүңөр? Айякуна лаху ага эмне болорун? Ман ла язалу юдаккиру бихи дайыма аны эстеп турган. Men arıştın tegerегинде meni atım atalып tursa, meni istep tursa, aytabыз го bir çoğun, meni salam aytıp koy. Meni tanıyıp eken, unutup kalan jok eken de. Tiyakta sizde istep atsa. Andan ki La ilahe illallah la yuqavimuha şey ve hiye a'zami mine's semavati vel ard ve aqwa. La ilahe illallah'a bir dağı nerse tengel albaydı. Bir daha nerse ordun basa albaydı. Tarazaga salmaktan albaydı. Даже asman, jer bardığından güçtür bu. Abu Said Hudri radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Musa peygamber aytgan, o Rabbim, bana uşunday bir seni үйrөтчү, men seni zikir kılıp, sana gayrılıp seni çakırıp durayın dep. Peygamber Allah Teala aytgan, la ilahe illallah de. Musa peygamber aytdı, o Rabbim, bu sözü bardıq ele pendelerin aytat ko dedi. Allah aytdı, Musa la ilahe illallah dedi. Musa peygamber aytdı, Allah men bana özgöçö nerseni kalayım. İşte bana gana spets. Allah Teala aytdı, Musa egerde 7 jer 7 asmandı tarazanın bir taşına koyup la ilahe illallah'ın bir taşına koysan la ilahe illallah 7 jer 7 asmanın basıp koyup dedi. Mana. Qarаңыз, ne degen keremet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'dan rivayet var. Ala ukhbiruk bi vasiyati Nuh ibnahu. Nuh peygamber balasına vasiyet aytkanını sizlerge aytayım mı deydi de. Peygamberimiz bizgeç. Nuh peygamber balasına vasiyet aytkan eken. Oşonu sizlerge aytıp koyayım deydi. Qalu sahabalar aytıştı, aytыңыз dedi. Bala sözsüz.
Qala aytты мындай. Ауса Нух ибнаху баласына айтқан екен Нух пайғамбарчы. Я бунайя, ей уылчағым балам. Инни усика би иснатейн, ва анхака ан иснатейн. Мен саңа екі нәрсені осият айтам, керез айтам. Ошоны бекем қарманған. Жана екі нәрседен тыям деген екен. Екі нәрсені осият айтамын, екі нәрседен не қылам дейді? Тыямын. Екіні қыласың, екіні таштайсың. Усика би қаулі ла илаха иллаллах. Бірінші саңа айтарым, ла илаха иллаллахны осият қылам. Ушуны қарман, дайым айтып жүр, сақта. فإنه لو وضعت في كفة ووضع السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن. Егер де жеті жер жеті асман таразаның бір ташына қойылып, екіншісіне бұл ла илаха иллаллах қойса, бұны басып кетеді деді. Бұл даже сені бұл калима Аллах субханаху ва таалага чейин жеткирет деді. Байлап ана чейин жеткирет деді. Андан кейін قال لابنه وأمر بك كما بلا إله إلا الله. Бұл жер мен асман айтып қой, бір тарауына екінші тарауына басып кетеді деп ойлайчы. Ошондо эле мен сага буйрук берем субханаллахи ва бихамдихи деген сөз менен. فإنه كل صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. Екінші буйрук берип атканым дейт. Ал субханаллахи ва бихамдихи дейт мынакей. Subhanallah ve bihamdihi. Бұл әрбір нәрсенің зикiri дағы ошомен рызқыланады дейді. Әрбір нәрсенің зикiri, әрбір нәрсенің дуасы екен да. Жердің дағы, дарақтың дағы, топырақтың дағы, океандың дағы, толқындың дағы, шамалдың дағы, оттың дағы дуалар Subhanallah ve bihamdihi. فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. Ошоменен әрбір нәрсе рызқыланады. Subhanallah ve bihamdihi. Fakuvvet la ilahe illallah sababu adam ve akı mine sema. Demek la ilahe illallah'ın gücü, soğuğu, ulu, jeti jer, jeti asmandan da ulu dedi. Ne degen söz? Allahu Akbar. La ilahe illallah bu mizan Allah Teala'nın aldığında tarazanın mizanında basat bu. Anas radıyallahu anh rivayet var. Yu'ta bi amalil abd yevmen qiyamah. Yuta bi amalil abd yevmen qiyama. Pendenin amalı kıyamet günü alıp gelinedi ekan da ve yuda fi kiffatil mizan tarazaga koyuladi ekan. Fala yarja hatta yuta bi sahifa maktuma min yadir rahman azza ve cel fatuda fi kiffatil mizan ve terca ve hiye la ilahe illallah. Amalın koysa tarazaga, tarazası jеңил ekan da. Anan bir barakçada mühür basılgan Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından. La ilahe illallah жазылған söz келеді екен. Ошоны қойғанда бардығын басып береді екен. Аллаху акбар. Абу Дауд шарифте келеді. Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анхудан риваят бар. İbni Abu Dawud риваят қылады жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қам қоштош ажылығында дейді, мындай деп айтқан екен. Инналлах азза ва жал қад вахаба лакум дунубакум индал истигфар. فمن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ومن صلى عليه كنت شفيعه يوم القيامة. Allah Teala sizlerden günüңөрдө мынакей истигфар учурда бардыгын кетирет. Kim чын жүрөктөн истигфар кылса, анын бардыгын кечирет Алла Субхана. Силерге мынакей günüңөр учурунда силерге истигфарды берди. Günөө болуп калды, ката болуп калды, ошол учурда эми силерде истигфар бар. Allah'dan geçirim suroo degen var. Şu Allah'dan emin kim geçirim surasa ile çın жүрөктөн anın günahları geçirildi. Kim la ilahe illallah dese tarazası basat. Kim bana bir salavat aytsa kıyamet günü ağa men şafaat kılıcı olam deydi. Hadiste gelir Allah Teala mınday deydi. Ve izzati ve celali la ukhrijanna minha ay minen nar men qala la ilahe illallah. İzzatıma, ululuğuma ant içip aytıp koyayım. Kim la ilahe illallah dese dozoktan söz men anı çıgaramın degen. Sözsüz men anı çıgaramın degen. Tuğandar Allah subhanahu wa ta'ala barımızga
o kalimani nasip kılsın hakikaten. Şunun için inşallah biz özümüzde, tilimizde daima La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah maldarımızga öğreteylü. Özü bizde mal, canımız şu kalimanı jayıltkanга işletiliş gerek. Mal düynöbüz, can düynöbüz, mümkünçülüklerimiz, jönдөмдүүлүктөрүбүз бар да. Арыңга Алла Таала способность берген. Мына ушу эң биринчи малды каяка сарптайын, эң биринчи жанымды каяка сарптайын дегендерге ошо суроосуна жооп мына. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллахны жайылтканга сарпта. Ушуну түшүндүргөнгө, ушуну жеткиргенге, мына ушуга сарпта. 70 жыл куфурда, атеизмде, Кудай жок дегендер. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллахны жеткирди, айтты, bir мүнөттөн кийин өлүп калды. Түптүз иншалла бейишке барат бул. Мына сөздүн күчүн көр. Бардығынан тоба кылды, калиманы акыйкатты айтты. Я Алла, ушу күнгө чейин мен сени тааныбай жүрүпмүн, кечирип кой мени. Алла кечиргенге даяр. Кечиргенге даяр Алла. Бул калиманы ар бир адамга, азыр буну көп болсо канча бир 2 миллиардга жакын адам билет. 6 миллиард адам билбейт. Ага ким жеткирет? 2 миллиардтын биринчи номер 1 максаты, проблемасы ошол 6 миллиардга райым кылып мынаны жеткириш керек. Бирок тилекке каршы 2 миллиардтын дагы көпчүлүгү ушу сөздү билбей калдык. Калиманы билбей калдык. Анча мынча угуп калсак, түшүнбөй да калдык. Түшүнсөк талабын аткарбай калдык. Bunun talabı var ele bu. La ilahe illallah'ın. Allah'ın kulu olup yaşayayım. Peygamberin ümmeti olup yaşayayım degen içinde vada var ele. La ilahe illallah ikrarul ubudiyye de koyuyor. Kulçuldukta moyunga alı. Muhammed Resulullah tarikatul ubudiyye. Al kulçulduktun yolu. La ilahe illallah nenike kulçulduktu moyunga alı. Men Allah'ın kulumun, Allah'ın kulu olup yaşayayım. Emi Muhammed Resulullah tarikatul ubudiyye kulçulduktun yolu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kanday kulçulduk kılış gerek, kanday pendeçilik kılış gerek, kanday ibadat kılış gerek, Allah'a kanday sığınış gerek, kanday tağınış gerek, kantip Allah Taala mene mamile kılış gerek, kantip mamileni oңdoş gerek, kantip Allah'a jagış gerek, kantip Allah'a süykümdü boluş gerek, bardığını aytkan. Bardığını aytkan. Şunun için inşallah tuğanlar gelinizler, barız mına neselerdi көңүлгө бурайт. Hareket кылабыз иншалла. Мал дүйнө, жан дүйнөнү эң биринчи сарптай турган кайсы экени? La ilahe illallah Muhammedur Resulullahга сарптайт экенбиз. Өзүбүзгө жайылганга. Ким канча ушуга сарптаса, Алла дени ошого мал дүйнөсүнө ошончо береке берет, жан дүйнөсүнө ошончо береке берет, ошончо даража берет, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы берет. Бул калиманы бардык пайгамбарлар таркаткан, бардык сахабалар Muhammed Rasulullah'ın tartıp, bardык сахабалар бияка тарткан.